pa sa papagayam, dato'y lagip tinapalabas ni pagayam tayong Arman, itipidig Ilocos Norte. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkastritaan, ti lagip tinapalabas ni pagayam ting Arman. Dear Manong Nemi, naranggas unay ti panawen no iso ti mangrabak. Dumte nga kailaat dagiti pasamak akas labangungot nga iso ti mangilibag iti panunot kenrik na ti maysa para so amasaknan iti nalaos a panagbabawi. Analagit kuman nga nagsaya at Manong Nemi no may babawi pa iti tinalpasan nga napasamak. Awan kumanda kita agbidot no kastaman ti mapasamak. Kaya madamit na kita saan pa nga naladaw ti amin na panagbabawi at damit na kita maator abidot iti masakbayan. Manong Nemi siyakmet ni Arman iti pidig Ilocos Norte ilanad ko dito iti pudnunganagan ko ngam samula ko man ng patpatangatang. Katsagbay nga nakrugyan nga salaysayan, tilagib tinapalabas ko nga jakto pulos malipatan. Kastoy man nga rod Manong Nemi nga rugyak ti aglagip. Bigbigat, sarsarapahik manen ti ulok kabo iti hangover. Kas iti dati, napalaluwag manen ti minom iti arak iti rabi. Kat nagkariyarak manen. Kastawanay manen Manong Nemi tinervyos ni nanang nga imalatiw ang nagpaarayat iti balay da ang kalsimo akapsat na. Maululak pa ilahing Manong. Maululaw ak pa ilahing nga nagturong iti kusina. Nadanon ko dito ni nanang nagtugawak ket insikok tilamisaan kat sinarapak manen ti ulo. Ay, Arman, anak. Happy birthday. Ingkablao ni nanang sana indiso ti sangwanak ti tinempla nga kape. Kamanak nang. Kamanak. Manong Nemi imigo pa kiti kape tap numapudutan di rusok ko. Iti talyawak ni nanang Manong Nemi nasiputag lata. Ti panagarubos dagiti luwa ti inak. Ti nagkagkagura manen anak tao ulitak manen digito nga pamagbagaken ka. Nanang, talupulo kat siyam titawan mo. Lakay kan nga baro. Yang baro ka pa lang. Manipod nga minidi nag-asawa awan no inasawa ti hawayano tinubiam. Awan samot tan ti panggip mo nga maghalat ti kataktak ko na inay mo. Kaya manipod di mo matan mo tagtrabaho. Kaya nagbaling ka matan nga buong ti ulo. Dati Manong Nemi ano kasta nga rugyan nga sermonan ni nanang ket makapong tutak nga dagos. Panawag nga dagos ta mauma akon kadagita nga sermon na. Ngamititay ta gundaway Manong Nemi ket kasla maap-aprusan ti puso. Nangruna idi ta makita ti panagted-ted digiti luwa ti nakakaasing nga inak. At namadlagayam asik kang guhanay din to ta. Numabarte ka kadagkariyarak. Kasta unay tinervyos na. At dinamo ti pagkamkamangan na. Ano awan ti gatang ko ti arak kat ken sigarilyo kat dumawatak kang guhanam. Kat no di nakikan kaslaawan pulos ti asik nga manglaylayat iti inak Manong.
Kasla karagiti laing nga panawin ti panakaamiris ko karagiti adu nga bidot ko manong Nemi. At ito nga ta siguro tinitudi nga panawin tapno maamiris ko nga siyak. Asyak ket awan serbina nga anak nga awan ti kaasik iti bukod ko nga ina. Ina nga nanginaw kay nangipusta ti kakaiso nga biyag na may pasngayak laing dito'y lubong. Ina nga iti barukong na tinagtaraonak. Ina nga nang tagibi kaniyak. Nang taripato ken nang padakkel kaniyak. Kadita tadakkel akon. Imbes ko nga siyak matan iti pagsanggiran na. Ngam siyak iti nagbalin nga problema kan buong ti ulo na. Nangig ko manong Nemi ti sabek ni nanang. Nagbalbaliw ka nanak. Nagpagpakasyak manid kang ka. Masyan ka kumakadiyak. Bakit akon? Agin na ako kumamaten. Sika kumamaten ti mangisakan ti pagbiag ta. Di mo kumasayangan tin ni Apo Diyos. Di mo kumasayangan tin ni Apo Diyos nga pigsakin sa lunat mo. Tapno agserbiya na siya. Pangahasim, Armando anak. Agbalbaliw ka. Naibuyog ak ididayta nga panagsangit ni nanang ko manong Nemi. Kadyak na puputan nga inarakop ko isong na. Agasla kadagita laeng apanawen nga inaramid ko tinangarakop iti bukod ko nga ina. Kat nagpakawanak mat kang kuwana. Kat nagkariya ka mismo kang kuwana manon Nemi nga daytan na. Adayta nga pinagpakawan kan panagkarik kat kadagiti laeng nga inaramid ko manon Nemi. Nanang pakawanan ta ko mananang. Adon ti basol ko kada kayo. Adon ti nagkurkurahan kada kayo. Kat iti na ito nga panagkasangay ko. May katalupulog at siyam. Nga tawid ko. Ikarik ka na kayo nanang agbalbaliw ako. Agbalbaliw ako nanang. Kat at-addan ti panagsangit ni nanang ko manong Nemi kat binalas na metdayta panangarakop ko keng kuwa na itinairot. Agamanak anak. Agamanak. Kat sabi ko tasal lang nga panagin ko kuna dagita nga Karim Armando. Kat numatungpal mo. Hawanin ti karagsakan nga ina no saan nga siyak. Naragsaka kon amapan mangdanon kinitatang yo. Iti nagkaysa nga biyag. No makitak ton. Pamanek-nek nga talaga agbalbaliw ka narman. Maragsakan met. Damanang mo. Manang mulinda. Kini manang mo nga tina. Anay kamang jalawag. Numamon dang agbalbaliw kan. Agamanak anak. Agamanak. Sapay kumatamatong palmuday ta Karim Armando. Sapay anak ko. Uwen manong Nemi. Naging narakop kami kininanang kat nagkariak nagbalbaliwakon. Kalbasan nga enak nagbakawan kadagiti basbasol ko ken kuana. Nagsangit met ni nanang nga nangidaw-dahot nga sabi ko tasan laeng nga panagin ko kuna iti panagkarik ken kuana. Sapay ko Nabayagan nga nakda kami kininanang nagdenden na. Nabayagan nga nakda kami kininanang tagdenden na. Kalbasan nga nagsarunong nga nakiasawa dagiti duwa babae nga manangek manong Nemi. Nga sagduduwa na maten iti anak nga apo ko ni nanang ko. Ken kapo iti dayta nga panagkarik ken ni nanang manong. Nasirayak ti isem kadagiti matana. Ay naragsaka ka talaga anak ta. Pacheck nga talaga nga rugamon tagbalbaliw.
nga amumton nga usaren tapigsam. Ado ti agururay kang nga trabaho no kayat mo. Sumrek kay ti construction. Kat no kaskasan no laeng Armando anak. Kat agbali tumaten dito'y marmarpuugin nga balay ta. Pudno unay tigunan ni nanang ko manong nemi da kami laeng ng disaan nga sementado ti balay na iti lugar mi. Tamani po di dinatay di ditatang ko gaboy ti panakagat na iti uleg. Saan nga nagbaliw pa iti balay mi. Narukupen na iti galbana ano kasta nga agtudo kat adu tagtedted. Kat narukupen na iti tinidtid nga bulo ken kawayan adiding na ken ti kawayan abasar na. Nakamamak nanuawan ti kuryente kat agusar kami iti kandela. Numaliwayan ti kandela amangan no dumapo nga dinauras. Kat no agbagyo manong nemi. Umalalatiw kami kininanang iti balay da Uncle Simo. Kat iyaw-awa mila marpog ti balay mi. Gapo itinapigsa nga angin. Anak, kahit kung ay paligid kang kaharman to. Ngawan ti sa baling aking balay ti may sukat ito'y adaalin nga balay tayo no saan nga sika. Balay yun to iti asawam kan nagitagbaling anak yo. Ubing ka pa ititawin mo nga tartinan anak. Lalo na isarting mo tuminom ti ara kuno limitaram. Agpagwapo ka. Ipakita mo ka na hindi mabalasang nga nagagat ka, nasingpet ka. Saan ka nga marigatan anak? Nga madani ti asawa, nugas na tiramida. Nanang, agkariyak ka na kayo. Limitar akong ti arak. Limitar akong ti arak. Agtrabaho akong gat ulitek. Ti dumawat ti pamakawan niyo. Si papakawanag kang kanak. Kanulitek-teg ka rin nanan. Manipod iti ito nga daw nga panagkasangay ko. Rugya kong dagbalbalayo. Mabalin yun ton nga ipakaamo nga ibando kadagiti kalugaran tayo. Nasyak nga buong ti ulo nga dati. Nasyak nga mamartek. Sipod nagsakit tinakim ko nga nakiasawa tinubyak iti Hawaiano. Kinagbalin ako nga nasingpet. May panakkel. Una nang hikarik ka na kayo. Saan doon nga sakit pa iti ulo yo? Saan akton nga karkaryara? Saan kay itong nga nervyos? Iso nga manipot iti dito nga daw nanang sulding takon nagiti adu nga nagkurkurangak ka na kayo. Wen manong nemi kasla kadagidila apanawen anariing ti panunot kendrik na. Adugayam dagiti nasken ngagbaliw nga umuna asyak tagbalbaliw. Liklik akon ti mabartek tapno sa anak ng karyar. Tapno awan ti pagtaudan ti nervyos ni nanang ko. Agtrabaho akon. Tapno siyak ti mangbiyag kininanang ko ket aginanan. Ket no adanton maurnong ko mapasementok ton manunay mi ti balay mi. Agsapulak tumaten ti babae nga ipateg ken mangipateg kanyak tasan pa nga naladaw mangbawnak mo ten iti bukod ko nga pamilya manunay mi. Inulit ko pa'y na minsan ti panagpakawan ken panagkarik kininanang manunay mi. Ket gabot ta birthday ko kinitaw ko nga daytan ti maudi nga panagaraman ko iti arak. Tamalagip ko nga iti rabii ket
Nagtulag kami ti kasinsin ko nga iso ti makamu ka iti pulutan mi. Tado ti taragan na nga pato. Kaya na inyo na'y unay na nga ingkarikan niyak manong amapan ka no mangala iti babae iti bihuhan iti lawag. Iso ka no ti makamu iti bala bayad na. Tinaskan kat adda ka no babae nga mangisagot kanyak iti daytoy nga panagkasangay ko. Tinaskan kat adda ka no babae nga maisagot kanyak iti daytoy nga birthday ko. Basta syakton ti makamu iti mainom nga arak. Iso nga hindi kidawek dahi ta kininanang manong nemi pinautangan na pailaeng iti maigatang iti arak. Kat sana pulos ka nagkadked anang ted iti duldulin na kwarta. Ay, jay iliting ka panggatangan, taan nalaklaka. Ken makidyandakan to net, panghal daw ta anak. Gumatang kan to man ti kwa. Ti mais sinanglaw karne ti baka. Takayat ko ti kaldo ti sinanglaw. Unang nga kasing garik ka na kayo ha. Kaya kita nga sana ko nung minom ti arak ko nung gastak ti minom ti arak. Yung gamot ti birthday ko nang dahito yan ti mauding nga panakaraman ko ti arak. Ikarik ka na kayo. Ta birthday ko nga ron at namin karik ngagpaalaak aulaw na nakulawan. Kadkasta nga ron tinapasamak manong nemi inimasimi kininanang tinaglang nakalanglang naglanglang. Ngay di ta nakitsanda akon manong nemi siya ako natin nagluto manong naglaingak ng kirog iti para sinanglaw nga karne ti baka manong pero minganik kak ti adong layana sa kupin na labas iti layana apo iti ikakontidi ko naman ng nemi kan basta nga napanuknan ko. Opo, nagimaso. Nang, umaykan, ta magadantan nga mangal daw. Kaselebrasyon ti pa nagkasangay ko itangal daw nang. Umaykan, kat na naluto na ito sinang lawin. Umaykan ta, agkaldo ta. Manong nemi inimas mi kininanang tinaglanglang nagkalanglang anangal daw anagsidati sinanglaw akarne ti baka kaselebrasyon din nakpanag-birthday kaya di kamalman na manong nemi idiaddan ti kasinsin ko kaya di tugot na nga mapa dati ko natin patutera karne ti pato nga bulutan mi pinatinan talamang luton rinogyan min manong nemi na ginom kamayatan na marulot-luto ti pulutan aging ka manong nemi nga di okayin ti pulutan inot nga imadu kami nga rimbasaw kami manong nemi kata ulit-ulitan da iti bang kablaw kanyak. Hey, happy birthday, Arman! Happy birthday, Arman! Ako bukas to'y kumakanganayon, Arman. Kanayon ko mga birthday mo inaldaw. Tapos no, mainom, kinada mapulutan. Happy birthday, Arman! Happy birthday, Arman! Nagkakatawa danton manong naming nga mga ulit-ulit. Hindi pa nag-iin na pirda. Nga mangulit-ulit iti panang kablaw da kanya. Aging ga manong nemi nga inawis ko ni Babes ti tagabiwan nga isagot kanyak manong nemi di kayem ko. When inawis ko ni Babes nga tagabiwan kat simrek kami nito uneg ti balay mo. Kasi laglagi pa kasi na agbaling ka nga siman tapos nung adad nga mapagustuhan na ka ni Babes. Kasi amon imbaga kang kuha na nga dan to tip na gabat na medyo nalakat parang irwa ko kang kuha na
baka no isunto ti mangtid kang katibonus no maparagsak mo ti kastauna. Iso ngagbaling ka nga siman. Manong name na isang ngayon dito nga birthday ko. Ita pala nga birthday ko manong name nga ada kaidak. Siyempre 19 lang titawan ni babes. Nakapudpo daw ti kutis na. Nagbak ng ti barukong na. Nagbanglo naman pa'y si mabahimat nga iminom ka na kami ka nagpulutan manong iti patotera nga karne ti pato. Yat no itay manong nemi kat ininot ngay madu ti bilang mi. Ininot mat abay masit aging nga sisyak laeng ng tinabati. Idi tamasalubungan manen ti orat ko iti arak. Kat tinunugyak manen tinagkariyar manong nemi. No apikit ngamin dito nga arak. No masabidungan ti orat ko manong nemi. Agkariyara ka oras. Sino ti malaki? Kasin. Anak ko. Nako! Sino? Sino? Manong nemi agkariyarak manen. Nga mawalin ti kaduwak tapati ni kasinsin ko manong nemi kat awanan. Ken pati ni babes kat nagbutengan nagkuyogan ti kasinsin ko kini babes nga tsaka mo. No sa din nun tinapnaparanda. Baka sublatan na matan manon nemi ngarab-abon. Wan nagkuyog ti kasinsin ko kini babes manong nemi. Agna nervyos manin ni nanang ko. Manong nemi, ay nalako, alako, alako. Ay talaga, alako, alako. Awan manin manong nemi, iti kabuteng ko. Malati manen dito balay da Uncle Simo manong nemi inkarik ang maudin nga panakabartek ko. Inkarik ang maudin nga panagkarir ko. Ngem manong nemi saan ko ngayon kari nga dahito iti maudin nga panagnervyos ni nanang. Gabuta. Nakana manong nemi tinapasamak dahita nga panagkarkaryar ko. Nakana tinapasamak dayta nga maudi apa nagbartek ko kanak maudi manong nemi. Oen manong nemi nakaragragsak kami ta birthday ko nagpulutan kami iti patutera nga pato manong nemi kaya naginom kami kastamatan nga adda taga biwan ngayon sagot ni kasin kanyak manong nemi nga babae. Nagpapas kami aking ka manong nemi ngayon inot na sisyaklayan tinabati idirugyakon ti agkaryar. Nagkaryarak manong nemi. Nagkaryarak ka nagnervyos manen ni nanang manong nemi imay manen naganawa. The uncle ko manong nemi. Anyan nga nagkasang manong nemi. Anyan nga nagladingit. Anyan nga nagranggas arabak ti panawen tinapasamak. Saan ko matkadi apabasulan ti panawan no di kat basol ko. Inulit-ulit ko nga basol ko. Basol ko, basol ko, basol ko. Hindi takwanan ti kaduwak manong nemi intuloy kong tinaginom kan nagsigsigarilyo iti unig ti balay mi. Kat gabuta na bartek akon. Gapu iti panakabartek kon. Diyak na puputan nga idi mapanak o misbo iti ruwar na idisok tinakasindi nga sigarilyo. Iti jak amo no anya nga paset tinang idisuwak.
Iti makaisubo akon. Jack pala simrek iti uneg. Nagtugawak kedi kat nagdalupisakak iti kadaratan. Jack mo no kasano ti kabayag ko nga nakatugaw. Idi tagbalawak. Nakabarbaran ti aglawlaw. Idi talyawak ti balaymi manong nemi maur-ura man. Nakadakdakilen ti apoy. Agpaarayatak kunak manong nemi saan met nga sumngaw ti pukkaw ko. Tsaka mo no apay nga sabat nga sumngaw ti pukkaw ko tagpaarayatak ko. Nailabegak tumakderak ako nak ngem awam met ti pigsak. Nakita ka mismo manong nemi nga tiim mo na ng masideg kat ni Uncle Simo nga sinaruno ni nanang ko. Nga nakita ka mismo ti panang sarapan ni nanang ko ti barokong na. Kaya ti panakatulid na nga inarayat ni Uncle. Nga ni Uncle manong nemi kat binagkat na. Nga iso iti nang bagkat kini nanang. Sana inlogan ti tricycle nga intarahi ti ospital. Itinakem ko manong nemi amok nga iti panakaimatang na nga dumapdapon ti balaymi. Panakaimatang ni nanang dumapdapon ti balaymi. Iti pamati na manong nemi nga adak iti uneg. Iti pamati ni nanang manong nemi nga mairamraman akon nga anak na nga burudak nga maur-uram. Di na nga tanas bahalan tirik na kat naataken. Nagataken manong nemi kat napukawan ti puot na. Iso nga narayat ng Uncle Simo kat intaray na matan iti ospital nga ti amuna kat nairaman akon nga di mapumanong. Adan imarayat nga bombero na sabsabandan ti apoy ngem namin pinsan nga di maputi balaymi. Kat pati di kita narukupen nga galba ket di mapuda pa yan manong. Anyan nga nagsakit. Nakasaksakit unay. Dita nga angaw ken rabak ti panawen manong na yun. No kaano pa'y ngayon karik agbalbaliwakon. No kaano pa'y manong nemi ngayon karik nga daitan di maudi nga panagkaryar ko. Daitan di maudi nga panagbartek ko. Daitan di maudi nga panagnervyos ni nanang ko. Nauram nga namin pinsan ti balaymi nga awampulos ti naisalakan mi nga arwaten kanalikaman. Kadidi manong nemi ta asumang petan manong nemi lang Simo. Uncle, sa doon tayan ni nanang ko. Orman, Uncle, doyo ko naen nga sa nyo ko na yun nga natayan ni nanang ko. Ano yung ipaganata, Uncle? Sa dinuntayan ni nanang ko. Sa dino. Di magpintasan na manong nemi. Pinatibkar matlaeng nga Uncle Simo ti pakinakim ko. Madamada nga sa kasuan ni nanang mo. Sampay nga sigurado. Nga may salakan iti panakaatake na. Gamot ka siya nga naibatangan na. Nga di pamati ni nanang mo kit nairaman ka nga anak na. Nga maur-uram. Awampay ti puot na. Madama pa lang si kasuan di mangagas kang kuwala. Uncle, Jack pulos mapakawan ti baki numatay ni nanang ko. Kahit ko makalasot ni nanang ko, Uncle. Tapos marugya ko nga ipatungpal ti karik kang kuha na nga panagbalbaliw. Sabi ko makakalasot pa lang ni nanang mo, Herman.
tumulong ka nga sikat kang runaan nga mangikararag kini Apo Diyos. Tapno may ispalpay ni nanang mo. Uwen manong nemi. Iti kasitgan nga kapilya iti lugar mi napanag sadyay. Kat manipod iti ruangan iti kapilya nagparinto mga. Numampay nakarsang ti datar ta sementado ngagpaiso ngem sampay nga na finish. Ngem sanggong marikna ti sakit dagiti tumeng ko inyadang ko. Pinagbaling ko nga dagiti tumeng ko ti sakak manong nemi dapan nga umaddang umasdag iti altar. Ket manipod iti ruangan manong nemi ditoy nga rinugyag ti nagpakpakahasi iti Diyos. Diyos ko. Tunay na nagbasbasulak ka na kayo. Tunay na nagkurkurang ka na kayo. Ikanda kumati sa pali agon daway, maudi agon daway. Tano may pakinak, hindi pa nagbalbali ko. Tapos nagbali na ka na singpet ga anak yun. Saan yung kumapailay nga pukpukawin kandi yung pailalaalain ni nanang tap na makasulnitak ka na kiti ano nga nagkurang ken ko ana. Ispalin niyo kumanin nanang ko, Diyos ko. Ispalin niyo kumanin nanang ko. May dagdinanon dagiti pulis manong nemi iti simbaan no kapilya. Yat sinaludsod no anya tinapasamak kanin bagak met ti malagib ko. Sigarilyo, tinangrugyan, ti uram. Sa bagay manong nemi alisto nga mauram ti balay mi. Ken panawon nga tamaten nga dayta nga panakauram na tapno matungpal ti karik nga glupusin. Napanak ti ospital manong nemi kadyak pain malagip ti bangan tas lasaan nga mabisin. Iri pa kamo ni Uncle manong nemi nga nakalasad din ni nanang. Kamanak ka na kayo, Diyos ko. Diyos ko, agyawanak, diba nang patgan nyo, tigid daw ko. Agyawanak, ilikarik ka na kayo. Sakon ti kasisingpetan nga lalaki dito lubong, Diyos ko. Inarakop ko ni nanang. Nga inarakop, naging inarakop kami. Ti amu anak, kan iraman kan nga, nauram. Iso kasi dyan pasama kanya. Nag-review sa kitigas taon. Napanakibis mo na nang nadakmadagos nga nagsubli. Imuara ka na pa ni mismo kat nagdalupisakak. Naladawan hindi makita kung guwal kilaya ba hindi balay tayo. Nalang ulitak manintag kari ka na kayo, kari nga naskang natong pali. Sa balin nga arman dito anak yun. Ikarik ka na kayo na ng tinungpal ko nga ron deta nga karik manong nemi nagtrabaho at iti construction. Tamay sa nga purman ng kalsimo manong nemi kat inalang. Babenti pa nagtitinulong manong nemi daki di bumarangay teko nada nga tagnawa balikatan. Iti makaorno nga tisang gabasit iti makabulan nga sweldok manong nemi isot ng rugyanen. Tapno magatang dagiti materialas, tapno agbalinan nga sementado manong nemi ti balay mi kaninana. Di may timulong manong nemi dagiti duwa nga kakabsat ko, graman dagiti duwa kakayong ko. Kalpasan lang ti talo nga bulan manong. Sa balin nga balay, ti pagnaitan mi kaninanang. Sementadon manong nemi na mapay-sampay nga na finish. Saan nga nakabutbuteng manong nemi no brown out kat kandela to saran mi. Nga manikbot mat idin manong nemi insertin kon tinagsigarilyo. No mampay saan matlat tamaliklikan manong ti sumimsumiti arak. Ngam sana nakas idi nga maplatak matubungan ti orat ko iti arak kada karyarak. Amagitak maten manong nemi ti panagbukar ti langanin nanang no pay baketen ngem pimigsa arim magsakisuna. Hindi kinagagat ko manong nemi gabuta nakasusuro akit ni mato akti posisyon di makkel ti sweldok manong nemi. At pwede kiti kundaway nga uray no Domingo kada mangayap kanyak tapno agtrabaho.
Nakapinis ko manong name ti balay mi pimintas. Aging ga manong name nga dimteng ti babae ti biyag ko may kadwa nga babae kalbasan dedi nga panakiasawa ti nubiak manong name ti Hawaiano. Dimteng manong name ni Armida ti biyag ko. May isang tagtagila ko itinatayang iti tiyandaan iti ilimi. Bakit mat nga balasang tagtawan ni Suna iti 37. Balid doang atawen manong name iti bait mi. Nga pati singpet ken gaget ko nagasawa kami kini Armida. Ingkama kami ti talo nga anak manong name. Ket panagagagat ko ken panagagagat na. Nakaornong kami ket nakananama. Tinaran niya kamasakbayan dagiti anak mi. Nabigsa na salunat pailayang ni nanang iso ti katulungan mi nga mga sikaso kadagiti anak mi manong. Hintuloy ko manong name ti nakasusuro nagtrabaho ti construction aging nga siyak ti nagbalin na simukat nga purman kalbasa nga nagretiro na Uncle Simo. Manong name napanak nagigasang-gasat sa Saudi Arabia kaya iti inem nga tawen adadaman nga pimintas ti balay mi. Kanadada nga nakaornong kami. Kat nagnegosyo ti asawak manong nemi. Nga iso, itinangted kada kami iti iaasenso ti panagbiag. Napaggraduar mi manong nemi digiti talong anak mi iti kayat da nga kurso kat agdama ita nga trabaho da. No pay awampay ti asawa da. Kaya't maten manong nemi ni nanang nga mapandanunin ni tatang iti nagkaisabihag ngam kunakken kuhana urayan nyo pa'y nang dagiti apu ko iti to. Nga maging ka nga sursuratek dato nga pagkasalitaan awam pa'y tinagasawa karig talo nga anak mi. May isa nga doktora, may isa nga engineer, ken may isa nga nurse. Kaslasan da nga mamati manong ngam digitakit katas Saudi katas iti panagsingsingpet. Dito nga ron ti pagkasalita kinagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa manong nemi. Kat sabi ko mat damat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nibingag ka nagbuya. More power to your program lagip tinapalabas. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo Arman iti Pidig Ilocos Norte. Thank you mat kang ka Arman tingka panang surat kalbasan nga nagmeet tayo ti personal kat imbagam nga kahit mo nga isalaysay ti pagkasalitaam. Pwede pagayam yun ni manong yun Nemi Ruiz. Mangibat-bati akong tinembag nga oras kada kaya nga sa kapada. Babay na po.